Okay, namhla sihlangene la Msogwaba esikoleni sikhuluma nge-TB. Kuthi uma umuntu atholakala ane-TB, ukhwehlela maviki mabili, ufuna uhambe ekliniki uyocheka i-TB yakho. Kuthi unayo yini ngoba lokukhwehlela suka sokhwehlele maviki lamaningi. Uma utholakala ukuthi uyakutesta une-TB lapha, uyahamba uya ekliniki bakunika amaphilisi akho e-TB. Uma utholakala sowudla i-treatment nemndeni wakho uyahamba uya ekliniki uyocheka ukuthi wona ude i-TB. Umuntu lone-TB uma asekhaya nanihleli naye nivula amafastelo ekuseni nanivuka ushayele moya. Anase i-treatment akasanithatheli ne-TB uma sekanatha amaphilisi. Ayisaningeni angaze anathe amaphilisi ayisaningeni i-TB. Umuntu impawu te-TB ungatholakala ukuthi uyakhwehlela umuntu asenganathi amaphilisi akhafune phasi. Itholakala emoyeni lesikhwehlela siyaphila lapha igciwane liyaphila lapha kulesikhwehlela. Uma wenga wena iyakutholakala ngoba itholakala emoyeni. Ugcina utholakala sone-TB nawe. Ngiyenzaba seyitholakala seyigcwele kakhulu ngoba abantu labane-TB labanye abanasi-treatment bakhafuna nje labaphasi na wenga uyayithola le-TB. Manje kubalekile ukuthi sonke isikhathi uhambe uyotesta i-TB emakliniki ethu. Nicheka ukuthi awunayo yini. Uma utholakala ukuthi unayo utholakala unatha i-treatment. I-TB iyalapheka uma unatha kahle i-treatment yakho. Uma ubanjwa i-TB masayini e-TB uyajuluka ebusuku, ujuluka kakhulu. Uyehla emtimbeni, uluze i-weight ne-appetite awubi nayo. Lo munye nakakhwehlela ukhwehlela ingadi. Ngiwo ama-sign e-TB. Ungeva unala ma-sign lawo i-TB uve lama sign onke lengiwabalako ukuthi uyakhwehlela, uluza i-weight, awudli kahle, awubi ne-appetite. Hamba emtholampilo uyoticheka i-TB ngoba nyalo silwa nayo i-TB. Ngiyabonga.